gli diceva giustamente Mario, tenete i piedi appoggiati e camminate e noi tiriamo su. E l'ultimo era un indianino, un cameriere, che purtroppo ci ha detto guardate io ho l'acqua fino qui, dietro non c'è più nessuno. E poi dopo ci ha anche raccontato che forse aveva visto persone. Mange af skibets besætning bliver på deres post og hjælper med at redde menneskeliv, mens andre selv tager plads i redningsbådene som nogle af de første, deriblandt nogle af skibets øverste officerer. Det gælder for eksempel skibets kaptajn Francesco Schettino. Kort efter midnat bliver han ringet op af kommandant Gregorio Di Falco fra kystvagten i Livorno inde på fastlandet.